Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Evo imamo nove informacije iz sveta, a taj svet je ovaj oko nas i same zemlje, pošto smo mi Srbi, verovali ili ne, zapravo deo sveta. I naravno sada su se sve, mada smo to već znali unaprijed, sve priče o ekonomskom tigru, o zlatnom dobu, o ne znam kakvom prosperitetu, i zvanično su putem najnovijih informacija i dokumentacije koja je izašla, dakle statistike, dokazali se kao apsolutna farsa, naravno, gdje se dokazalo da zapravo od svih, ne samo na Balkanu smo najgori, nego od svih suseda, jedino ko ima manji rast BDP-a na godišnjem nivou, a veći rast cena, dakle u oba pravci idete u najgorem smeru, to je Mađarska. Tako da brat Orbit, ili Orban, kako kome drago, je u gorem problemu nego mi, što se toga tiče, a ostali su svi bolje. I Hrvati, i Bosanci, i Albanci, očigledno, i svi ostali su u mnogo boljoj ekonomskoj situaciji. Zašto? Pitajte aktualnu premijerku, odnosno premijera, predsjednika i ministra financija, koji je odbranio skoro svoj doktorat, odnosno doktorsku disertaciju, Sinišu Malog. Tako da oni će vam vjerojatno dati bolji i prikladniji odgovor nego ja. Vjerojatno će naći neku vrstu opravdanja za to, ali ne brinite, samo izdržite još par godina i bit će nam bolje nekad tad. To je ta stara priča koju slušamo već par hiljada godina i to dobrih par hiljada godina. Hvala vam svima još jednom na pažnji i mi se vidimo u nekom drugom videu, nadam se sa nekim boljim vestima.